mo pamakalulu, ampo mo pagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal atawo. Adwan mingini keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring tawong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milaret ang pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, impamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milo, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanangkang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabiyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamailatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po, ning tayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Emo sana'y pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya, at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de San Simon, ipanalangin mo kami. Pagumpisan tayo, ing siya mayaldo misa ay awsan tamong misa de Gallo o simbang bengi, ketiking Pilipinas, ing Roma,
pepayintulutan ni iting kapag masusyan, anting pamagtagulaling, siya mayaldo, bayo ing kapaskuan. Reting maulang aldo, papasyagdo, ing kagalangan, at pamayme parangal, king nuan a Birhen Maria, ingindo ning Diyos. Deting aldo, palalaman do ing milalablab a kasalpantayanan, ampong kapanayan king Diyos, ami katawang tawo, kang Kristo Jesus, ami kisawot kay katamo. King panalangin, idawon tayo, iting miso, ban isadya rin kay katamong sarili, king pangabait, mga busal tamo, nanuman ing krisis, ampong kapag subukan adaralanan. Lubos, akapasalamatan po karing kakatang makatutok bilang lay collaborators, Keko Almario, Alvin Pasha, Kylie Salvador, Cleo Fe Bungay, Leticia de Jesus, Juliet Raimundo, and Arlene Pangan. Paunang salita. Ing misa de Gallo, o misa Aguinaldo o Simbang Bengi, metong iyang forma ring solemning misa votiva, amararapat ganingaldo, kilub ding siyam ayaldo, bayo Pasko, king dangalan, ning nuan a Birhen Maria. Ingkalinis linisan, apusunang Maria, yo, ingkayang simbolo, ning dalise lugod indo, ing mabietanda, ning makatawang lugod king Diyos, at ing pangakuning pangaindo para kay katangan. Tunepin, king mismong lugod, aliguran ning Maria Jesus, anting tao, makanyan na namang liguran anting Diyos. Ing puso na, eya mesagsag, king metong adake para king kayang anak, at ing kabangal para king Diyos. Ing paring magmisa po ni kakatamo, yapin po ing kakatamong kura paroko, Irreverendo Padre Enrique M. Luzong. Talakad tamo po ngeni para king dalit apamuklat. Malapit ng malapiting Pasko. Simbang bengi, malamang bengi, ing malamang Diyos kalapit ng kalapit king tao. Wabengi man, makaslang noban, ikis na pabakwining sablang lelangan. Sa mabengi pagkagising, manayaking salaming banwa. Yaking gening tao, simbang bengi, malamang bengi,
malapit ng tao, wabenimas, patas ng noban, ikis lang pamagpiling sa biyang lelangan. Makayamang tatamalan, makayamang pakiramdaman, ikwento namin kaligtasan, Emmanuel, ang Diyos at Diyos ay tama. Simbang Beni, Malama Beni, Malang na Diyos, kalapit ng kalapit ng tao, ang Beniman, papasak mo man, ipis lang pagat tuwing minsan lang Kiligin pa ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ding dapat adaraptan ko, ilaring patutukan ako, at pakilala, king ingib pa, yung mitubod ka na ako, nga naning ginu. Ing ginu manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Karoon kapatid, paulin ning mga kuyad mo ing tulata mo, king aslag, amani batan king ginu. Si Shanta lang ini, ring kaya katamong kakulangan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal, a misteryo. Yagkastapong miyagninagnan, ing kapanyisyan, itamungan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayong kapatid, uling ni kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulilita, ipaniga po ko ka Santa Maria, ang kapelenmang Birhen, karisa blang anghel ang Pong Santo, at kaya kayong kapatid, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, ay ginuta mo. In Diyos, sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimbiye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ang tabayanan mo kesana, king lugod mo, kabang panayan mi, ing panyatang ning kekang anak. Papanatilyan mo keng tapat, manmirinan keng sawop, sukad ning biyemi, at miras keng tula ning kaligtasan. Itiyadon me, king kapamilatan ng Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kang bemo, at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam, king liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaías. Ngana ning Ginu karing taong kayang pinili. Ena ilumawot, iligtas da kayo, inyadaptan nyo, itang mayap at matulid. Panwanan kula, retang parating mangiling, kingaldoning painawa, at era gagamitan iti, kingeustong paralan.
Panwanan kula, ring gagawang nanupamang dewakan. Sukat sabyan ning taong dayuan, ame kiyanib ka ring taong pinili na ning Ginu, inganti kanini. Naburi ning Ginu, ing sambakong kayabera, ding taong kayang pinili. Ating Ginu sa sabyana, karetang taong dayuan, ameging dake ning kayang balen, a pinili na. Amalugod at susuyo, ampong mangiling king aldoning painawa, ampong tapat king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula king kanakong balet pi panalanginan, at tanggapan kula ring sakripisyong daraw nyo king kanakong altar. Mayaw siyang balet pi panalanginan ing templo ko, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos, ami yuli king kayang baleng Israel, ibad king pangayugsena, king marayong lugal. Pangako nang ito kinala, ring aliwang tao, panmakyabela, karela. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puriyon daka. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana king lupa mong malam. Ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaboryan, at ing pagkalub mong kaligtasan. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puriyon daka. Bustan mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Uling alang pa mga biran, ing kekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puriyon daka. King kekang asikan, dakal ing kekaming pupulan, ing Diyos, ing kekatamong Diyos, yaing migkalub kanitingan. Panwana nakatamongan ning Diyos, sana igaling det, pitakutan, nuka rin man. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puriyon daka. Talakad tapungini, bang parangalan, ing mayop, abalita. Nyo ing ari datang yo, ing ginuling meto yato, at itimawa nakatamo. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halleluya, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Inginu manatili kaya kayo, At keka antimori, pamamasa kimay pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginu. Isus nga nakareng Hudyo, pepadala kayong tubod kang wan, at pepatutuana na yung katutuan. Eking uli ning kailangan ko, ing patutuning tao, nung nasasabihan ko, iti bang miligtas kayo. May nga riyang sulong milalablab at maslag iwan. At biriyan yung matula kayong sinawgli, king kayang aslag. Ating pamipatutukan na ako, amay git
king pamipatutu ng wan. Ilapin ding dapat, aparapat ning iba kanako, akanako namang daraptan. Deti, ilaring patutu kanako, kingingib pa, yang mitubod kanako. Kapatid, ingmayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, luklok tamo po't makiramdam king pamilya. Pagganaka mo kapatid, ingat syuta paking panawon ng Adbiento. At may katluta ng Domingo. Uling ring at lung kantila ng koron ng Adbiento, misinjan nala at timpang metong Domingo. Dapat kanitingal do, umpisan taning kaduang dake ng Adbiento. Irine, ing mumunang dake. Anong no, bayo tayo lakwan ing mumunang dake, pigunaman tayo, at imbitasyon ning kaya katang pisamban, impigunaman ing kadwa ng panyatang ning apong Ginoo. Adventus king Latin, panyatang. King nilabasan ang mumunang dake ning Adbiento, sidya tayong sarili tamo, king kadwa ng panyatang ning apong Ginoo. I-Kristo meteya, I-Kristo sinibliumebye, I-Kristo datang yang pasibayo. Ngini po nga dong iti, king umpisaning awsan tamong misa de gallo, simbambengi, umpisan tayong kadwang dake. Pamigunam neman ini, ing tema na, tungkol neman king mumunang panyatang ni nga pong Ginoo. Tungkol ya king meto nga kwento, ing kwentong niyang in Diyos, may katawan niyang tao, at may baitya, king indong birhen, at may kisawot kay katamo. We call that the nativity story. Yapin, ing pamigunam, king mumuna ng panyatang ni nga pong Ginoo, anting tao. Kapag sadyan laking Diyos, adaratang king puso tamo, anting anak, ami katawang tao, at mi bait, king indong birhen, Maria. Inya expecta mo rin pamamasa, manibat nga banwa-banwa, banwa-banwata ning daramdaman ning kwento. Naman may naliwa ing kwento. Hini, siguring masanting ako tangking umpisa niting pamagsimbang bengi, makanano yang mas maging makabaldugan niting kwento, ang umpisan tamong ngeni. Makanano yang mas maging makabaldugan. At iko pong at lumungkahin at the beginning ning kaya katamo pong pamigunam. Umunan dili, bang yang makabaldugan, kompletuan me. Sadsad me. O ta sabi ko ini, o kasi naman, dingaliwa, alam na dis. Hanggang katlungaldo, atilo, kay ba't bigla na lang mawala, mibalik late ang bayo na mayari. Ale, o, ikayo kanyan, papunta ako pa mo, pabalik na ako. Sayang, nung tayo kumpletuan, pakiramdaman ng kwento, bang lalo tayang pilasan nga napin, takman, at bang lalo tayong mas aintindihan ining kwentong amanuan tamo. Kailangan tayang kumpletuan. At kaduang mong kahi ko, yapin iti. Iyarin tang at syuta na keti. Nagsakripisyo ta ng bigising maranod. At syuta mo keti. Bang kanita, pakiramdaman ng amano ng apong Ginoo. Bang kanita, saksyan, tanggapan. Ng apong Ginoo, kin puso tamo. I suggest, at syuta na kini, ibiye tayong buo tamong oras, ing buo tamong atensyon. Our full, buo, active, and conscious participation. Agyaro gunin kahay, pundat-pundat na kamata. Agyaro gunin kahay, manuyab na ka, bisa na kang, yung oras ay ni matudtud sana, pero biya taya pamurin, ing buo tamong atensyon kingapong ito. At dapat katluoy ni po yung buri kong tingid at dinan pansin. Taya lalawin yung kwento ngayon ni milyari may git adwa ng banway milabas. And it's true. It's 2021 now. This story happened more than 2,000 years ago. Pero sana, taya lalawin yung kwento ngayon ni malawot king kaya katamong sarili, malawot king kaya katamong biye, malawot king kaya katamong kwento. Hamunan da katamo po, reting pamamasa, lawending
Karansan tamo king biye. Lawending karansan na milabas king kaya katamong biye. At nung makananing kwento ni nga pong Ginoo, mamiyayang sikanan, mamiyayang inspirasyon, mamiyayang kaliwanagan, bang sumulong tamo king kaya katamong pamibiyebe. Halimbawa, ining panahon ng pandemya, halos palakon lugod ni nga pong Ginoo, sana magtuloy-tuloy. Pero baya makuha yung pandemya ngayon Mekad, masanting kutang tamo siguro, nanay sasabyan ni nga pong Ginoo, nanay pabakal ni nga pong Ginoo, nanay dahilan, may nga palyaring bagay-bagay nga iti, at makananay yung kwento ni nga pong Ginoo. Iyang mamiyay inspirasyon, iyang mamiyay antimong kaliwanagan, mamiyay sikanan, lalo na kareng taong matitikal na, bisa ng sumuko, bisa ng tuknang, mitda, king karelang kasalpan tayanan. Diyos ami katawan tao. At may gumpisaya, king metong atagpo, anong no, Jesus. Pe kilala ing metong tao, yapi ni Juan Bautista. Dindam tanang kwento ng Juan Bautista, yale. Kare nga duwang Domingo ning Adbiento, yung boses, kukulisak in disyerto, sadyayang dala ni nga pong Ginoo, o yan yung papel ng Juan Bautista. At dakal yatigkil ka panamdaman, Juan Bautista, iyang meging simbolo ning pag-asa, kapanayan, kitang panawon, anong nuren tao, daralan lang kapag subukan, daralan laking karalumduman ng biye, panayan ding magligtas karela, panayan ding panyatang ni Mesiyas, at kaya ba't Juan Bautista din tangya? Metong yung taong makatuliran, metong yung taong tutu, at dakal migbayo, dakal migbalik lug king hapong Ginoo, uling-uting kapanyaw sana, sadyayang dalaning gulo, painggulutan nyo rin kaya kung kasalanan, dakal migbilib. Wala tatandanan nyo, yung simbolo ng katlong kandila ng Adbento, makayaliwaya. He spoke with credibility, nga dakal may niwala kaya. Kini pong pamamasa tamong ngayon what's extra special, yung pepakilala, luwaya. Yung pepakilala, Jesus mismo. Uling kaibat ng Juan Bautista, kaibat ng si Jain dalana ni nga pong Ginoo, nga pong Ginoo, Jesus. Iyang lintoking eksena. Maulagay yung kilala ming neto nga tao. Nga makanya ning gewa naping Jesus. King mi pa siya ebanghelyo, pepakilala ni Juan. Adwa pong bagay, makananing pepakilalang Juan o Jesus, Juan. Pwede tamo namang pigunaman kaniting mumunang aldo ning kaya katang pamigunam kaniting simbambengi. Number 1, Juan, nga na nga pong Ginoo, metong yakanong talapatutu. Metong yan talapatutu. At balo ng Jesus, inggimpana ng Juan, ingkeyang misyon, ingkeyang papil. Metong yan talapatutu. Number 2, metong nga talapatutu. Iwan metong yang sulong, milalablab, at maslag. Kalaguna po, nitang metaphor ginamit na, sulong, milalablab, at maslag. Ditak po nga mano, karete nga duwang areti. Muna, metong yakanong talapatutu. Nga nang may nga manong Jesus, karing Hudyo, may basa king ebanghelyo, balikan tayo. Pepadala kayong tubod nga na kangwan. At pepatutuana na, ing katutuan. Kutang naning katutuan a petutuana na. Tungkol kang Jesus. Tungkol king sarili na. Tungkol king sidyana. Yapin impanyatang ni nga pong Ginoo. Kapatid, makanyanyapin ni Juan. Metong yang talapatutu, uling yung Ginoo, yang kayang tutuldu. Yan, Iwan. Ing Ginoo yang kayang tutuldu, at minyayang patutu, makanyanyapin. Kapatid, ing balang talatuki ng Kristo. Nya itay mumuna tamo pong puntong pigunaman. Kristyanong talapatutu, ing Ginoo yang karelang tutuldu.
ing Ginoo yang karelang tutuldu. May aluway po ano kabaldugan ning pamanuldu. Pamanuldu. Ing pamanuldu, malyari ang paralan, ban ipasa, ing sisi, karengaliwa. Halimbawa, tildume, ing meto nga tao, yang kekang sangkanan, ban aliwa, ika, ing misangkanan, o aliwa, ika, ing mipalsalanan. Ing pamanuldong mamarsala, pamanuldong manyangkan. Pero ning kaidamdaman mo amo, abe, kalakalale ka, potang manuldu ka. Uling at lukareng taliri mo, makatuldula ka. Ay, stuyapin oh. Oh, istong manuldu ka, kalakalale ka nga da. Uling ring at lung taliri mo, makatuldula ka. Nang burin sabihan nito, burin sabihan, eka mamarsala. Uling potang gagawan mo ito, ika mismo, pamarsalanan mo yung sarili mo. At uli na nito, dakal manuldong mamarsala, pisala sa likod da, inkarelang pamanuldo. Kadua po yung pamanuldo, gagawan mo naman potang bisa kang miwas king obra, o bisa kang miwas king responsibilidad, turume, ingwali mo, imbes na ikang gawa king balerimbawa, na ilana mo, aluwanaya ko. Ini ing pamanuldong pamaniwas king responsibilidad. Katlo, ing pamanuldo, lalo na ngayon Pasko, delikado. Potang daratang ning Pasko, dakal ka rin pengari ela pabor, ing itukido ring anak da, king supermarket o king department store. Bakit? Uling bala na mong akit ng burida, tutuldula. Edo buring kayabe, ring karelang anak, tutuldula, magastos, ustong kayabe mo ring mapanuldong antikareti. Ini, ing pamanuldong mipapasyag, king kekang buri. Pero kapatad, ing pamanuldo, ating niya pang meto nga masanting nga gagawan. Ing pamanuldo, paralan niya. Ning pamipakit, paralan niya. Ning pamipakilala, paralan niya, king pamipatutu. Halimbawa, sabihan mo, tuldo mo niya, nino kenitang kaluguran mong, sabi mong sinahog kaya ka. Itang sinabi mong, anyang gipit ka, sinopana ka, napigkait, ing sahog na. Tuldo mo niya, nino ken, ing pengari mo. Baka nita, kilala kay. Tuldo mo niya, pwede mo yung tuldo. Ing meto nga tao, bang pakilala me, bang ipakit me, at bang di na mong patutu, ing kayapan kayang gewa. Itamong Kristiyano, mayawos tamong maging talapatutu ng Kristo. O ita po, ingamon ning kayakatamo pong kapag masusyan ngene. Kalupa ng Juan Bautista, ameging talapatutu, itamo anting taltukin ng Kristo, mayawos tamo namang maging talapatutu. Hingkutang makanano among, turo nakatamo naman Juan Bautista, meging talapatutuya, hingkeyang pamibiye-biye. Uling tutuldune, ing apong Ginoo. Uy ta, potang darapat tamong mayap. Tutuldu tayo ing apong Ginoo. Uling pakilala tayo, ing apong Ginoo, kaya katamo. Tutuldu tamo, ing Diyos ang mabiye, king kaya katamong pangatao. At iwan talapatutuya, king gewan at pisyag na, ing Ginoo yang tutuldo na. Itamo naman kaya, o itamo mo naman kaya, nino yung kaya katamong patutuanan, nino yung kaya katamong tutuldo. Ingapong Ginoo sana. Iting Pasko, daratang Pasko, pamikatago niya, ban ipakit, patutuanan tayo, in Diyos, king kaya katamong puso. Kaniting kaya katamong pamagsimbambengi, patutuan tamo yung lugod. Tamo kang Jesus. Makiabi tamo king pamanya lubong kaya king Pasko, kareting siya masimbambengi, anting pamipasyag king lugod tamo, kang ninyo Jesus, ning Pasko. Kadua at katatawlian, titimid na naman ng Ebanghelyo,
dingdam tamo, nung makananeng pekilalang Yesus, iwan. Eya mo tala patuto, nano na yung kadwa, pekilala ng Yesus iwan, anting sulong, maslag, milalablab, iwan. Nga nang may nga manong Yesus, balikan tayong pasibayang ebanghelyo, kaniting kadwa at taulindakin ng pamigunam tamo. Iwan nga na, may nga riyang sulong, milalablab, at maslag. Uy, ting pangumbira kay katamong inimumunang aldoning kay katang simbambenge. Kalupa ng wan, kapatad, magningning tamo, pangatao. Masala sanang mayakit at mibulalag, ing pangataong milalablab at maslag. Nung balikan tayo po kano, ining metaphor, ining pagsasalarawan, ining sulong milalablab, mayakit ya po kano ini, king madakal na pamikatagon king Biblia. Umpisa po, inyang tandaan nyo, akasabi ng Moises ing Diyos, king milalablab ayapi at tanaman ay mapupudpod. We call that in English, the burning bush. Akarin akatab mo, Moises, Yahweh o ing Diyos, king libro ning Exodo, ingaping tatakiki kareng Israelita, tandaan ning atsyuya ing Diyos. Nano pa, propeta Isaías, king munang pamamasang dingdam tamo, king biye, inyang umpisa ning misyon ng propeta Isaías, dinina ng api king dila ning Diyos. Ining propeta ngayon ating pameto nga propeta, Jeremias, nga na, antiya mong milalablab, ing puso ko, nga ng Jeremias. At metong sigurong tagpungeta kaliwan, tanyang maglakbela ring aduwang disipulo ng Yesus, papunta king Emmaus, akayag nanding sinubling nebye Kristo, ngara, inya pala ding puso ta, milalablabla. Milalablabla. Nano pa po, Pentecost, inyang Kristo, pesik na nga nolog ding mitakuta ng alagad, peralayang milalablabayapi karela. Karang kapatid, deting pamikatago na hindi, tandaning presensya ni nga pong Ginoo, ing milalablab asulu. Pero dakal malyaring palabog at dakal malyaring padalumdum king kaya katamong pangatao. King kaya katamong sulu. Meka dingaliwa, ing karelang sala, ing karelang sulu, lebulane ning miyayaliwang kasalanan, kataksilan, miyayaliwang mga rokabisyo, kailan kagalangan, karing makatuwa, pamanyamantala, king upaya, pamanabuso karing may na, nano pa, nga kupinan din, samantalanan tayo ni simbang beng ibang lawen tayo, ing milabasa na pandemya, o ing aranasan tamong pandemya, balikan tamo, ing karanasan tamo, at makanano tayang gamitan ining pandemya, bang mas aintindihan tamo, ing galoni nga pong ginuking kaya katamong biye. At kimpunto ngayon ni buriki ang balikan, may kaditing pandemya, halos magaduhan ng banuan po. Dating masalang biye, biglayang may dalumdum. Dating masalang pangarap, mitda nga tamo, king kapampangan. Masalang plano, pangarap, mitda. Dakal mitda, uling kerasan lang coronavirus. Literally, tuluyan lang may walabye, mitdala, uling darugo, akabyusan iti. Pati ring likwan dang pamilya, mitda mo naman, uli ning sakit, uli ning payit, dulot ning pangamate daring kaluguran da king biye. Take it from me, ding makakilala at makibalo po king milyari, king milabasa na bulan ka na ako, Agosto, 26 niyang matay tatang ko, September 5 niyang tuki yay mako, 10 days apart, kerak lang baliw ping kwento, ay, niya sabi ko, ining Pasko ngayon simbang be ngayon kalugang kapatad, kaparokya, special ya ka na ako, makabaldugan niya. Uling first time, alalo rin pengari ko. First time, ngayon yung Pasko. First time simbang be, alalo, dati-dati at tilo, kaya bela, sisimba. Pero, nanong gawan tamo? Potang ining suluta mo, matatdaya,
undap-undap ya. Pauli da rin kaya katamong mapait at malungkot a karanasan. Halos matda na ako. Halos sumuko na ako. Halos tabili na ako. Pero bigla ko nga ganaka. Bigla ko nga ganaka. At timpang manaya, king salang binyini nga pong gino kanako. Nanggewa ko po kapatad. Tauli pong pamigunam. I'll be more personal this time. Linaw belikan ko ing mga palyari. Ding mapait a karnasan. Adeti, nga ko king kanakong sarili, mekad, parala na lang nga akong gino. Ban lalong milablab, ing suluk, ning pamagserbisyo, ing suluk, ning pamanyuyo. Balang karasan kimbe, at duwala mong kararasan tamo, either patdana ka, o palablaba na ka lalo. Depende, nung makanano mong lawen. At king panahon na ini, king sitwasyon na ini, king pamanalangin, meto nga kanakong realize na po, pagtanto, naibiyani nga pong gino, ing bagay, emogyo. At ginaganang malalyari kimbe, atin niyang parasan, atin ngang daylan. Bang akit may daylan na ini, apilasan mo yung aranasan na ini, buklat tala rin kaya katamong isip, din kaya katamong puso, ulingin Diyos. Iyang mamilatan, yung Diyos, iyang makibalo kaya ganagana. Halimbawa mo po kaya katamo, yung COVID, bagay ang iwasan. Ala, di naman kaya katamo, bisang magka-COVID. Aten, uling baluta mo, yung epekto na niti. Disgrasya ya. Pero balo yu po, kanako, looking back po, in the eyes of faith, king mataning kasalpantayanan, may ganyang grasya. In disgrasya, may ganyang grasya. Opo, may COVID ko naman po, kaya bering adwa kong pengari. May ganyang dalan, ban manatadsala, muna ka rin ka na akong pengari. Kaya be ko, ang daking tawlidang inawa. Ako po kalingwan nito, inyang dalami tatang lipat mi uling alang available hospital, King Hospital King San Fernando, lipat miya king arayat, 40 minutes, kaya pong kayabe, kilog ning ambulansya. Positive na ako naman king antigen ito, kayabe king kilog, ambulansya, tatang ko, karing kami mga di, sabi, pasik nangan kelog, karing kami tauling mi pagkwentuhan, bayo ya po, eventually, may wala. Karas na po kitang hospital king arayat. At 4 mong oras, mitda. May wala ya bi, ing pengari kong lalaki. Kaya batima ako, makanya mo naman. Rentawuli ng aldo king hospital, let's say 6 or 7 days. Kaya ba ako po kanita king San Fernando, kaya ni kimetong karing hospital, may admit ko naman po. Bayo ya may wala. Uling pareho kayo makayadmit, pauli ng COVID, ganda ko pong papasyalan kay Mako, adoldo king kwarto. Ipagkwento, mga di, akakit ko, milalakoya pag-asa, matatdaya sulu, at pauli da po, retang kwento nga reta, pauli da retang oras sa reta, akakit kaya ditak-titak mi kakasala ay Mako, potang magrosaryo na kaming sabi, potang mag-exercise na kami, potang magmisa na kami online. Detingan, kapatad, megin lang paralan bang sindi ang pasibayo in kayang sulu. Pero ang ganyang maging aluya at tuluyan niyang may wala biye mo naman. Kapatid, ako nga nagawa ito nung lawenta mo, nung ako mirenan, grasyang kayabe kula, nung ako bigka COVID. Ito po yung kanakong realization ngayon Mekad, dalada niya mo, imakong po itatang ko, abo na lamo. Pero pauli ng COVID ito, king meto nga banda, disgrasyaya, pero kanako, grasyaya, uling dahilan niya, paralan niya, bang makapanyinding sulu karing aliwa. King taulid ang inawa, may kapanatad kong sala, aparamdaming pali at lablab ning lugod ko karela. Nga ko luwa, hanggang initin pang mangot ang among, makanano mong inagyuan? Ito, ngarang mangutang, di ngaliwang kakilala. Panay ko pong sasabihan na ako, paloy po nung ako mo, ako agyo, magdili-dili. Masyadong mabayat. Pero pauli ding panalangin, pauli ding sawop,
Kareng kakilala king miyayalo ang paralan, misisindyan kong pasibayod. Putang lulungkot ko. At hanggang ngini, malalyari pa ito. Ngini, marakal at tao, kasabi ko, at kayo. Pero, ing metong karempe ka malungkot, biyan ing metong apari, potang lungub na king kayang kwarto, yan hamong dili. Karing magumpisa, pila na nagdoy ta, halos siya kami patudtod. Piyak ko rin mata ko, pero iniisip ko, at siya pa mo rin karetang mapait at malungkot, apami katagod. Hanggang ngini, bigla na mo tumuling luwa mo, bigla na mo amis mo lang, bigla na mo makaramdam kang pamangay na. Daramdaman mo mamatdayan kaya kang sala. Nanong gawan ko kanita? Mahus na ako mo king babo. King hapong Ginoo. Pasindi ko na yung suluko, king tunay sala, alang aliwa nung ingapong Ginoo. Kapatid, sigurado ko, dakal kayo naman kwento ngening pandemya, anong noing salayo, may bugya namang matda, matitikal tanang, may bugtanang sumuko. Inya, stuing gewayo, minta ko kay ni Kim pisambanta mo. Metong niyang pamikatagod, ining simbang bengi, pagumpisan tayang ini, bang makiramdam king tunay sala. Nung matatda na yung kaya katamong sulo, pasindyan tayo, king hapong Ginoo. Makiramdam tamo king kaya nga mano. Nya panikuan ng tamo sana kareting daratang ng aldo, ning kaya katang pamanyimbang bengi, pasibayo tamong misindyan, kalupa ng wan, milalablab at maslag. Ban kanita, mitabi ing dalumdum, at kalabugan king kaya katamong pangataw. At bang kanita, magningning tamong pangataw at makasadya king ninyo ning Pasko. Inya samantalaan tarating pamikatagon. Don't miss any day. Mangumpleto tamo. Ibiye tamo yung kaya katang aktibong partisipasyon. At lawen tayong kwento ni nga pong Ginoo. King kwento ning kaya katamong biye. Karinya mas maging makabaldugan ing daratang a Pasko. SMP nga naning patalastas kanita, samahan ng mga malalamig ang Pasko. Edim lang Pasko kapatad. Nung makalapit tamo, kingapi ning malugod ayapong Ginoo. Miyabe-yabe tamo po, king pamanyadsad, bang akwada ring puso tamong milalablab. Kayabe ingapong Ginoo, ing tune sala ning Pasko. Amen. Talakad tamo po. Kapatid, aduan tamong ini king mayupayang Diyos, ing maging tapat tamo king kasalpantayanan, at manatili king aslag ning kayang lupa. Karimbalang panalangin kaya katampong pakibat, ginoayo, saupan mo king patutu, king kaya kang amano. Ulitan tayo po. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia, mi kakaragdagan lasanang kalang, papagbanal ka ring taong mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para king kaya katang bansa, sana maging uliraniya at alimbawa keti king aslagan, king pamibiyebye, makayagom king Diyos, banketo, apan sindet ayapusan, ding bansang makapadurot kaya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para ka ring malugod king amano ning Diyos, mipagkaluban lasanang sikanan, patutuking Diyos, akarelang sa salpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para kay katangan, matampa at mitmong tula tasanang makapagsadya, para king panyatang ng pasibayong Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Tangkapan na sa ng Diyos, ting kaya katamo ang pong kapasalamatan, ting kaya katang kayadonan kaniting misa, ang timunin yun king kayarian ng maligay rin kapatid tamong mayango na biye, ipanalangin tala po king Ginoo.
Ginoo, sa panuteng patutu, king kekang amano. Adwan tamo po ngayon yung sarilitang kapag nasan king katahimikan, kaya bering kapag nasan din kaya katang kapatad, amay nyawat king kaya katamong pangadi, ila po rin makatuki. Ipa, dirinan mo keng kapanayan, keng pamipasikan mong lub, keng pinili mong balayan. Tingiran mo sa at pakiramdaman ining pagamwa mo mikeka. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po at katatayo, ing dalit, para king pamagsadyo karingayin.
Kayo kapatid, banin kaya katamong daon matanggap yara pa ni Joseph pang mayupayang tutu. Tanggapanes haning Ginoo iting dahon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, alake nga gawa nung alaka. Kabangan tabayanan mo kami, king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo sana reting panalangin at ayin ayang pang mikeka. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuma natiliya, kaya kayo. At kekan Yat na timorin. yung reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing mekisaw. Kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami, ing dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni, panayan mi itangaldo, potang ikristong ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yasana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi, king mitnong kasalpantayanan. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banuwa, darlit ming kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Diyos inupaya, itnuin banwa, inyado, inligaya mo. Hosana, ikagatas kataasan. Hosana, ikagatas kataasan. Nganya'y daratan, ilagyuning Ginoo. Hosana, ikagatas kataasan. Hosana, ikagatas Tunay kapin banal, oy pa, ikim panibataning sablang kabanalan, unita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aking espiritu mo, ban para kaya kami malyar lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bay mi daon kusang loob kim pamaylasan at kamatayan, kinuha ng tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, bingin niya ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makangin mo naman kay buat na ningapunan kinuha ng kalis, pasbayang pe pasalamat kaya ka. Bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo, at alananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, at para ka rin sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptang iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
ganakan mi, o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon miya po kaya ka, ing tinape, ing bi, at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakong babaming pagamuha mo, king kami nga sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mo na po ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, ting sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana kay maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kay ngan, gamo kayang karapat dapat magkamit kimbi, alananga, bankayabe ng Maria, ing Birhen, indo ng Diyos. San Jose, akayang esposo, kayabe ring apostol, lalal na San Simon, ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayam, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalanangga. Pakiabiatan mo ako. Amen. Amen. At ngayon manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod, kingipa karingamanong tiruna kay katamo ning Ginoo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ikabos mo kami Gino, kisablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, panking kasopanin kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan,
kabang maninaya kami, kambe ng maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos. O Jesus, sa sinabi mo, karing apostol, ing kapayapan lalakman ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihi ko kaya kayo. Emos sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo, ing kasalpantayanan ni kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo yan pong bilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatid din kapayapaan ng ginuman at tili sa kapilan man kaya kayo, At kay ka antimurin. ipakita mo, ngini, ing mika kami atong tamo, king kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kapatid, nyo ing kordero ning Diyos, nyo i Kristo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamongan itamong mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikasmya ing amano mo, kumayap na ako. Talakad mo po. Karing at sukuking pibale-bale, abe-abe tayong pangaydyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat ka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ningining penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo mansa ng espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko, keka, emo sana'y pahintulot kapilan man, ing mikawani ko, keka. Amen. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Iramdam ka, mas tuling
Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pati sablang tao akin na, ingligayang inginu. Ingsiwala kukulisak na, isadyaing nalaning binu, itulig yuwing nalalala, tatangyain kekatawag Diyos. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Pamahilaban mapupus na, ding bulag wamanakit na lang, ding panglap makaramdam na lang, ding pileteterap pintulan. Kayang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Kung yan aking mata sa mundo, itulisak pa man yaos mo, tumula ka o Jerusalem, pangalangin ginuntetong Diyos. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Ingsiwala kukulisak na, isadyaing nalaling binu, itulig yuwing dalanala, tatangyain kekatawag Diyos. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Pamahilaban mapupus na, ding bulag wamanakit na lang, ding maklak makaramdam na lang, ding pileteterap pintulan. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan lang, pating sablang tao akit na, ingligayang inginu.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O ipaming malugod, pagkaluban mo keng pamangan ay batbanwa. Ituro mo kaya sanang bibiye-biye, agpangking kabyasnan mo at lugod. Karing bage makarikil, karing banwa. Kapamilataning pamakisulumi, kaniting misteryo. Itinadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukta po karing mapili ng pagganakatamanong kapasalamatan. Unang diri, lubos kapasalamatan, kaya kayo nga pong tinagon, kaniting mumunang aldoning kakatamong simbambengi. Believe it or not, we're almost 1,000 in our attendance. Palapan tamo po yung sarili tamo. Di na alam po king protocol or 575, pero pang mas marakala po rin kelwal kaysa aking kilog. Pasensya na po. O sima pa rin tamong parish center. Hello po kay kayo ken kelwal. Lagyan niyo po akakit. Importante daramdaman niyo ko po. At makapakihabi kayo kitang kapag masusya. Nang po rin king harap isang ban. Hanggang na po kindalan. Dakal pong salamat. And thank you mo naman po karin kaya katamong live Facebook viewers. As of today, na po, mag-jump ya po up to 260 ngayon po. Hello po kay kayo, Maya pa. Abak, we're live here at the Tomas Señor del Pilar Parish, kay ni po King San Simon, Pampanga. Anumang oras po dyan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagantabay at sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga iba't ibang gawain liturhika dito po sa ating simbahan, sa ating parokya. At Maya Pabengi po, iba't kini kaya katamo po nga Balen San Simon. Bari ko lang pong i-announce kaya kayo rin, kaya katamo pong schedule, pakantangin ni Pamo po, makapagsadyata na munang dili, yung schedule tamo para king December 24, king Kapaskuan, Panyalubong, alas 8 ya po ning Abak, December 24, 8 o'clock PM ako rin, Bengi, Panyalubong po, King Kapaskuan, December 24. Ita pong Kapaskuan, adwala po rin misa, at amuyutan tala po rin barangay, muli po, King Balenang Apong Pilar, kini po, King Parokya. Duhala pong misa, Balam Dominguya, 7 o'clock, Kapampangan Mass, 9 o'clock, English Mass. This year, din kaya katampong misa, King Barrio, cancelled na po, at burita mo po yung mulingan po, kini King Balenang Apong Pilar. Ito pong December 26, the next day is a Sunday, at yung po may itong misa, alas 7 na po ni Ngabak, at itang binyag alas 12, iya po ninggat panapon o ningugto. Makanya mo rin po itang Kapaskuan po, at mo naman pong binyag ang makaschedule. Itang misang Panyalubong King Bayong Banwa or the Solemnity of Mary Mother of God, alas 8 yanan po ning Bengi. Yan po. Keti yanan po maganap ito, December 31. Ita pong misa, January 1, which is the Solemnity of Mary, Mother of God. At duala pong misa, alas 7, yan po pong alas 9. Atin mo naman pong binyag karete pong Aldo. At January 2, another Sunday schedule. Yan po, yan naman po, kalupan ng December 26, alas 7 na po ning Abak. Sana po makatagon tamo karete pong kapag masusyan. Dahil po salamat, karani pong may kisan metong king inisyatibo ning kaya katampong sentro ning pakalulu para karen pakakalulu. Maging manatad tamong pakalulu, manatad tamong kanawan, anting balayan na may panwanan na hanapin. Kareng maluka, manatad tamong saya, at tula. Kapamilatan da po, rin kaya kayo pong dake, kanining dita kadake, maragulabage, manatad kanawan, balayan na may panwanan. Day 1 today, thank you po, kareng nigdalang 25 grams of coffee. Po taring aliwa po, edi pa po baling announcement na ini. Nung yata po may apagdalang niya ini, pwede ya pong tagal bukas. Bukas, inki kataong pong dalan assignment, 1/2 kilo of brown sugar. At yung pong box, kaya pong luwal, niya po, itamungan po, imbitanda ko pong makisan may atong kaniti. Gana-gana pong sakop ng bisitas ng kaya parokya, magdalangan po kareting items. At kay ba't na po, yung simpambeng piyabe-abe taong po, maragulya pong bage, inindita kadake po,
bangkanita, ganakantala, ne po, at manatagtamong tula, saya, kapamitan darani pong dalata mo po individually. Ne po? So, again, nung ako po may kapagdala, pwede pa po bukas tagal, 25 grams of coffee. Salamat ka rin may kapagdala. Bukas po, pasibayo, 1/2 brown sugar, and so on and so forth. Every day, papaskil mila po kaya kayo nung nanula rin kaya katamong assignment. For tomorrow, again, is 1/2 kilo of brown sugar. Dakal po salamat king kaya kayong atensyon. Salamat muna po in advance. Karini pong migpagal, migmalasakit. Pila na pong Domingo in preparasyon. Kini king pisang bantamo. Then pong kaya katamo nga lang patanat. Mag-serve, mag-sakripisyo din different religious mandatory organizations. Ne po. Yan, medyo may antala na po. Pero salamat. Dakal tamo EMDC, migpasubong communion. Kay music ministry, karing lectors, commentators, ushers and greeters, Knights of the Blessed Sacrament. And choir, syempre, ang pong karen pong kayantabi, kimpa magserbisyo. At then, of course, in charge of our decoration, ko yung Gilbert, our secretary na, artist pa, makulit. The Bethlehem, the Belen, here you have in front of you. And don't miss the Belen, King Luwal, ne po, Alus Aldoldo. Trending niya po. Dakal pumunta, magpa-picture po. At kini po, King kaya katamong Paris Grounds. In all this, ako nga nagyong magdili-dili without their help. The Social Communications Ministry for making this coverage possible. Thank you very much kaya kanyan. Sana po, Aldoldo, miyabihabi tamong pasibayo, kasayan niya po, potang atsyutamungan po, at masayaya pong pilar, ang po nga pong ginu, potang abihabi tamong magmasusi. Kompletuan tayo po, may panyad sa tamo po. On my right is apong pilar, in kayang image po, may ka-deliver na po, deliver na pong pasibayo sa 100 apong pilar image, may kapag-dispose na po. Po-promote tayo pong devotion kang apong pilar, ne po. Potang mag-piesta, tuking altar tamo po, di yapong Nazareno, yapong Santo Niño, pero siguro masanting at malago nung yabe tayo po, karing kaya katamong altar, yapong pilar. So, we initiated a devotion promotion through Limus, niya po kang apong pilar. Then pong interesado, kita pong protocol area, we have enough apong pilar image. Nga po, wala ko man pong pamahid nini, paglimus ngini, okay mo po, just give your name and your contact number, you can have the image and bless it, and then you can pay later po. Nga, dakal pong salamat, pasibayo, alang sawang pasalamat, migiti-git pong pasibayo bukas. Talakad taong pong ngini, tanggapan tayo, ing bendisyon nating pamupos. Ing ginumanatili kay kayo, At kay Konti mo at rin. bendish na kayo ng Diyos, may pandito kambering kaya akong pamilya, kiligyo ng ipa ang panganak, ampon ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, emo magsadya, nunimit nung kapanaligan, king maligaya ng pamagbalik ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Maya payabak pasibayo kaya kayo, mimingat tao po, and God bless.